Kuna mtu mmoja aliwahi kusema kuwa huwa tuna mashaka mawili. Moja ni kuwa na afya njema au kuumwa. Tukiwa na afya njema, wala hatuna mashaka yoyote, ila tukiumwa tuna mashaka mawili tena. Moja ni kwamba mambo yaende tupone au mambo yafanyeje yazidi kuwa mabaya. Sasa tunapopona hatuna mashaka tena, ila tunapozidi mambo yanapozidi kuwa mabaya tuna mashaka mawili tena, kuishi au kufa. Tunapoishi wala hatuna mashaka, ila tunapokufa tuna mashaka mawili, kwenda mbinguni au motoni. Tunapoenda mbinguni hatuna mashaka, ila tunapoenda motoni tuna mashaka mawili. Je, ule moto ndo huo original unajua au ni zaidi? Ni wasii tufuate mafundisho Bwana wetu Yesu Kristo, tusome Biblia takatifu na tafakari neno la Mungu. Nawapenda sana. Chao.